Awan sa bali nga ayat ko, nundi si kalaing nga ipatpatek ko. Laksid kinanong ken naglabas mo, di sud pagrukudan daytoy puso. Wen akluneg ta kinatao, agraman naglabas mo, ta dinto isuntot rason apang gutob mo. Nusum ken gura ita baru kung tinapod mo nga ayan, awan patek di naglabas, sangwen taket masakbayan, arang kay di pagtungpalan. Tinapod mo nga ayan, awan patek di naglabas, sangwen taket masakbayan, arang tay di pagtungpalan. Rayaw ni Ilocano. Yes. Awan sa bali nga ayat ko, no di si kalaing nga ipatpatek ko. Laksid kinanong ken naglabas mo, di sud pagrukudan daytoy puso. Wen akluneg ta kinatao, agraman naglabas mo, ta dinto isuntot rason apang gutob mo. Nusum ken gura ita barukong mo. Tinapod mo nga ayan, awan patek di naglabas, sangwen taket masakbayan, arang tay di pagtungpalan. Tinapod mo nga ayan, awan patek di naglabas, sangwen taket masakbayan, arang tay di pagtungpalan. Sangwen taket masakbayan, arang tay di pagtungpalan. Rayaw ni Ilocano. Alright,